Tuğandar, assalamu alaikum, urmatlı kanalımızın görücüleri. Ekranınızda süt bağıtındagi echkiler ulaqtары menen satılat. Eesi toluq malumat beret. Qarap görüңüzдөр, mınaki. Qarasынан dagı бар. Қалағанын тандап алсаңыздар болот. Mınaki. Qara echki, aq ulaqtары menen dagı бар. Çalыңыздар eesini. Toluq malumatты алсаңыздар болот. Eesi номер ekranda. Бүгүн 13 август 2026 жыл Soquluqtan чыгып жатат. Assalamualaikum jamaat. Шынай болгон улактары менен эчкилер сатып алышат. Улагы менен улагы жок. Сүт эт багытында мына. Адрес биздики Сокулукта. Биринчи номер мындан баштайлы. Тугандар бияктан көрөм дегендерге чүйдө Сокулукта. Жети областка доставка уюштуруп беребиз. Кыргызстан ичи жети областка. Элиндер. Ушуну. Бу азыр 2 литр сүт берет тугандар. Эгиз улагы менен, бир эркек, бир ургач улагы менен. Жаш эчки. Экинчи тут. Экинчи улактар. Elinde boşuna. Bir ulağı mo. Bir erkek. İkinci ulağı mo. Urgaç. Bağısı 38 ming son. 8 ulağı men. 2 litreden aşağı süt verir. 2 litrede pahalı. Bir erkek, bir urgaç ulağı men. Azmaz yoluna kem bot. Anan ulaqtары керек эмес десе ага да сүйлөшөбүз. Бирөөсүн алып кал, бирөөсүн бер, эркегин алып кал, ургачсын менен бер, же ургачсын алып кал, эркегин бер десе ага да боло берет. Эгиз улагы менен. Баасы 38 миң кем болот. Жети областка доставка уюштуруп беребиз. 2 литр сүт берет. Улактар эмет. Уже бөлүп салса, былтырлар 3,5-4 жакын сүт берип жүргөн эчки бул. Биринчи номер. А бул экинчи номер бул. Çalık sözü 2,5 litre süt verecek. Celinden görüp oğlum ne? Şunu celinden. İkinci numara. Bunun bası 22 ming son. İkinci numara. Ulağı yok bunun yalık söz. Негизи 2,5 ошондой сүт берет, 2 литр кетсин. Иншалла гарантия. Бул деле мына 2,800 грамм эт. 2,5 ошондой берет. Ошого гарантия берейин иншалла. Бунун баасы да жөндү. 24 ming сом. Желиндер. Mo ulag em koyup durum bирок moç. Çornoy. Bak, özü başka bunun kumesi em koyup duruyor. Biraz. Bas 24 ming. 2,5 litre süt veret bul. Şöyle balç. Svetleri çötkü. Sulu eçkiler. Жети областка доставка уюштуруп беребиз. Çalыңыздар. Mo эгиз улак, ононук. Mo эгиздин шерги ургач. O эгиздин түгөйү мо. Энеси муну. Желиндер муну. Оштой. Адрес Сокулукта болот. Çalыңыздар, байланышыңыздар. Жети областка доставка уюштуруп беребиз.